Ne smije imati kontakt očima. On kaže selam aleikum i ulazi u kuću. A prije nego što smo se nas dvoje vjenčali, on je sve nosio ovako. Kada je flertovao, jeste, on je nakrivio sve znači i ovo bi značilo da on još uvijek nije oženjen. Obzirom da kod nas nije bio šarijatski zakon, znači da nikad nije on i smijeo ženiti nikoga osim mene. To je neće se svijet ponovo ženiti nego sam ne. Recimo da je, mislim, Dragan je gost kuće i to poseban gost i naravno kad gost dođe nikad ga ne pitate pa je to hoćeš li kafu. To bi znaš oko da je uvreda, uvijek se kafa pripremi, a ovo je 16. stoljeće i ja moram iskazati poštovanje gospodinu koji je došao u kuću. I ja ću mu servirati kafu. A, Dragan će sve pretvoriti, znači on će se praviti da proba kafu i reće sada ovim gostima je li kafa topla ili hladna. Prazna šolja. Topla. Dragane, dobrodošao da ostaneš kao kad želiš. A kao bučarci flertu. U 17. stoljeću nismo imali znači telefone, mobitele da se neko najavi da će doći. Oni samo dođu kao gosti. A vi ste dosta zauzeti, nemate puno vremena. Nezgodno reći da nemate puno vremena. Vi servirate hladnu kafu. Kad god počne da pije kafu, ako nije topla, on zna za 5, 10, 15, 20 minuta, on treba reći, ako sam samo došao da te pozdravim, mi ćemo se vidjeti neki drugi put. Sikteruša. A sikteruša je, znate koja je sikteruša? Ne rešimo gosti. Apsolutno, da on mora ići kući, jer ga u tovaru kulja. Inače, pošto su prije brakovi često bili ugovoreni, znate li šta bi radila jedna žena muslimanka ako joj se Dragan ne sviđa? Slana kafa. Večera ona bi stavila sol. Ako kafa nije slatka, on zna da ona nije toliko zainteresovana. Bravo. Puno je bilo trikova sa kafom koje danas više nemamo. I onda kao terali. Ma kao terali, a prije je Kafa sve kaže. Inače, ovo je mangala. Mangala je da soba bude topla, samo soba, jer prije svaka manja ili veća soba imala mangale. Zavisi, opet su i mangale bile manje i veće. Prostorije gdje bi objedovali bile bi velike mangale, tako da bi se oni bakreni tanjiri stavljali na mangalu da hrana bude topla. Nešto bi se ovdje stavilo za grijanje. Ako bi bilo zima, prekrilo bi se s ovim, pošto je Dragan dobro došao da ostane koliko želi, onda nas to osigurati, stavit ću kafu ovdje na mangalu, tako da je ona uvijek vruća za njega. I slatka. I slatka, puno šećera. Inače, ovdje imamo također sobu koja je rezervisana ovaj put samo za žene. Muškarci tu nisu trebali dolaziti. A sad zašto? Tu se djeca rađala, porođena. Jeste, tu bi se djeca rađala. I običaj kod muslimana, sljedećih 40 dana, žena nije izlazla van kuće. Niti je radila ikakve kućanske poslove. Oslobođena je bila toga, oslobođena je da se brine o drugoj djeci, ostali članovi njene porodice. To nije ostalo danas. Jeste, niti smjela biti intimna s mužem, jer se smatrala nečistom sljedećih 40 dana. Sad ćemo ići ka starom dijelu grada. A, da vam kažem da sam pripremila jedno iznenađenje. Jeste, pa ovako primajte. Ovo je iznenađenje. Znači, vratit ćemo se u stari dio grada. Tu sam pripremila jedno malo iznenađenje. Običaj BH naroda, kada nam gosti dođu, da se uvijek počaste s nečim tradicionalnim izgledom. Još kad su komšije u pitanju, onda se ekstra potrudimo.
Vidimo se kod pansiona. U 1 idemo autobusom. U 1, 13:00. Daćemo sve. Bueno.